Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Gathocia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya Official TV. O haria uragithii na mbere gututhikiriria njitikiria gunyitio geni thiini wa ceceni ino na itho tutakunoga tugathii na mbere gukurehera mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinya na kuria mwena wa Facebook. Ndeto no cithiete kumira o haria riu akenya ni magite mwihoko thutha wa kire ndakwira giakoro gia kuheo court order. Aria DCI ni maheto court order ya ukoro magithikuria mwiri wa mundu gutu Jeff Mwathi. No tugitigana na hau ni ati mundu wetu Simon Muthiora Mwangi Muthiora no athiete na mbere kwerethera o ndeto iria gitumite andu aingi muno makiuria ciuria nyingi muno. Reke nguhe ndeto ino nawe thutha wa gukuhe ndeto ino ukinjire kana wina ciuria o ta uria onani ndina ciuria. Ni ati mundu wetu Simon Mwangi Muthiora kuhetukira Facebook account yake ni akoretwo akiandika ati I have hardly slept trying to seal some loopholes. Later, after I rest, I will tell you why Kasarani DCI officers should be worried. Never use WhatsApp to hide. This will go down with so many people. #justice for Jeff. Ni athiete na mbere mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora gukorwo agitigira Kenya ciuria ici. Ni ati ni ugite amu ni agukorwo akimera niki gitumi gia kwa gutumira nenda ya WhatsApp kuhitha maundu maku mare urenda mahithwo. Na ni ati mundu augite ati Simon Mwangi Muthiora ni augite thutha wa ndagika nini ahota gukorwo akihuruka ni agukorwo akierethera gitumi kia DCI amwe na Kasarani kiria matumite kana kiria gigutuma makorwo na kimako kinene ni undu kindu giki ni giguthina andu aingi muno aria magwikora hatikaini. Hihi we bado wina ciuria ya maundu maya o uria ngurirwo ndakuria hau ka mbere ati hihi ni ukorwo na ciuria kumana na mundu uyu mundu gwitu Simon Mwangi Muthiora akoretwo agitwerethera ati never use WhatsApp to hide. Hihi ni giki arenda gukorwo agikorwo akiumburia mwena ule wa Facebook account. Na korwo ni ukiuwe njira thiini wa comment section na tuonane kahinda kangi gatari karaya.